A sad nešto što nema veze s tim. Horor žanr. Volite li čitati nešto tako? Onda je ovo za vas. I to hrvatski. Prvi put kada je splitski profesor Mislav Pasini gledao film Kuća strave, još kao 6-godišnjak, bio je uplašen, no ipak ga je pogledao još jednom i odlučio napisati takav scenarij. Danas, 30 godina poslije, nakon Blackouta i Mrtve straže, napisao je 3. horor knjigu. U prvom redu autorski mislim da je najzreliji roman. Drugo, on je povratak nekakvom psihološkom trileru koji, ja volim reći, izludi čitatelja. Jednostavno, vodi ga od pakla do nazad. Hoće li ga vratiti od pakla nazad, to ostaje u zraku. Ali je različita u tome što ipak odskače od dosadašnjeg nekakvog čvrstog horor žanra gdje sam, kakvog sam bio do sada uvjerenja u pisanju. Recimo, Mrtva straža imala baš onako jedan hard horor. Ali hard horor primjeren u samoj priči koja je tada na takav način odgovarala. Jer ako imate čovjeka kojemu propada obitelj, koji nije nezadovoljan sa vlastitom djecom, koji ima problema na poslu, a kako će reagirati oko sebe nego destruktivno? Iako njegovi likovi utjelovljuju sve nas i naše živote, radnju ne stavlja u našu sredinu. Stavio sam radnju, recimo, u Americi iz razloga. Kao prvo, u nas horor nije toliko popularan, mada ja imam svoje čitatelje pa sam zadovoljan. Nije toliko popularan, vi imate situaciju da kad pišete horor, automatski kad priđete u urednik, onda će vam reći, ok, pišeš horor, bez obzira koliko je to kvalitetno. Nije li kvalitetno, a priori se odbija. Za njega je horor ono što je George Romero radio u filmovima Dan živih mrtvaca i Zora živih mrtvaca i ostalima. Znači, nekakva metaforika današnjeg društva koje tone i onda jednostavno društvo koje se pretvara u rak i počne samo sebe na kraju izjedati. Mislim da je tu je nekakva poanta horor žanra. Čisto horor žanra koji ne ulazi previše ni u znanstvenu fantastiku, nego se okreće samome sebi i prikazuje društvo, anatomiju društva onako kako ono danas i je. On, poput svojih omiljenih autora Thomasa Harrisa, Jamesa Herberta, od horor žanra traži više, pa među recima njegovih romana nećete čitati samo o krvi, ubijanju i drugim elementima ovoga žanra, ali bi se zato mogli sami prepoznati u karakterima i postupcima nekog od likova.